ndiko ndagenda buhoro kuri Sengiyumva nemera. Niko naenda pole pole kwa Sengiyumva. Ari undi Sengiyumva itwa Elia. Kuna wengine Sengiyumva ambaye anaitwa Elia. Sengiyumva itwa Elia. Sengiyumva anaitwa Elia. Atuza abantu ku musozi. Anapanda watu kumulima. Abakamenyi majana 4. Wafumu 400 ba Ashera wa Ashera na majana 450 450 wa Bayale bariko barahamagara Bayale wako naita Bayale kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba asubuhi mpaka jioni. Bayale atigeze yishura Bayale akuwahi kujibu ariko Mr. Sengiyumva Elia Mr. Sengiyumva Elia. Ubu rero muramenye izina ry'ikirundi rya Elia. Hivi mnajua jina la Kirundi la Elia? Yitwa Sengiyumva Elia. Jina yake Sengiyumva Elia. Oh my God. Sengiyumva Elia. Sengiyumva Elia aravuga akasema, Mana ya Abraham, Mungu wa Abraham, ugaruke kuri Mose, rudia kwa Mose ibyo yavuze, yale aliyosema. Nibyo Sengiyumva Elia alikuwa aravuga. Ndio Sengiyumva Elia alikuwa yibukiza Imana generation, anakumbusha Mungu generation, Mana ya Abraham, eti Mungu wa Mana ya Abraham, Isaka, Mungu wa Isaka, Mana ya Yakobo, na Mungu wa uyu Yakobo. munsi Isiku ya leo ijulikane yukuri Imana nyama, ya kuwa uko Mungu wa Mungu. Sengiyumva yama abwira Imana, anakuwa kila nyakati anaambia ibikwiye yuko Imana yumva yale ambayo yanastahili Mungu ayasikie, ngo kandi bimenyekane tena na yajulikane yuko Joshua ya kuwa Joshua mimi ni mtumishi wako, bavuga Elia yuko nanje ndumusavyi wawe, ya kuwa na mimi ni mtumishi wako. Sengiyumva aramenya yuko anajua kwamba Imana ya Israeli, Mungu wa Israeli, ikunda kumenyekana, anapenda kujulikana, ariko kandi lakini ikunda pia kumenyekanisha uwo yahamagaye, anapenda kujulikanisha ule ambaye aliita. Nico gituma ndio maana muri Biblia, katika Biblia na gitabo na kimwe, hakuna kitabu hata kimoja chitwa Mungu kinaitwa Imana, Mungu de Imana Oya. Ari gitabo cha Yesaya, kuna kitabu cha Yesaya, cha Yeremia, kupimana kwa maana ni wachika Sengiyumva kikuwa anayeomba iremera kukwamamaza, anakubali kukutangaza, kuko ni waboneka, kwa maana utakapohagarara imbere y'abantu, unasimama mbele ya watu bafise amakenga kuri yo, wako na mashaka kwake, uzosenga nayo ikumve iri mu ijuru, maze ikora ibyo igomba gukora, alafu atumike anayetaka kutumika.